E te iwi hei muri ake i ngā whakatairanga ka riro mā Ngāti Whātua te ahurei Māra Puaka a ao tuatahi ki tēnei whenua e Manaki ki runga i tōna kura one ki Takaparawa. Hei tā Kate Hiller kāri tuatu i a Takaparawa mō tēnei momo ahurei. Anei te pūrongo. Ko tēnei pea te wāhi tino pai o Tāmaki Makaurau. E rua te kauna heketea hei papa mō tētahi whakaaturanga puti. Nā mātou i Waimarie e whakawhāreki hia te whenua mō te kaupapa nei, me te whakarite. I pōhiritia nā kai whakahaere ki konei e Ngāti Whātua i tēnei rangi. Ko Kate Hiller, te kai tohu matua o te whakaaturanga, nāna tonu I tono atu ki te iwi, whai muri I te whakaaturanga puti whakamutunga o Ellerslie I tūki o tautahi I te rātau. Almost couldn't believe it when I got the phone call to say that Ngāti Whātua had approved holding the event here. He whakanao a hitori, he whakangao a tikana hoki a te iwi e whai nei ngā mātauranga o nā kaiahu whenua o Helier. And part of the agreement we have, working with Kate's team, is a secondment of some of our staff to be able to learn new skills from them. Me te tū matakuru a Helier ki te tono atu kia Ngāti Whātua. I wasn't sure how receptive, because it is a big ask. We use a lot of land and we do actually need access sort of for about a 9-week right from start to finish. Ki konei ki Takaparawa ka whakakao mai ngā mātanga mara mai te ao whānui mō te whakaaturanga puti nui ka tū a te rātau. Me te aha he wāhanga Māori ka whakauruhia ki taua whakaaturanga. We want to sort of break down some barriers. We have a lot of international visitors will come along to the show, so you've got the marae just on the site as well. He pōhiri whakatau mō ngā manuhiri nō tā wāhi. He māra Māori hoki tērā pea ka kitea. Tāpiri atu, he taha whakanahau a te Māori. Ngā mea kapahaka pea, mea hauropi, mea whakaora māra, koira ngā mea ka puta te Māori. Hei te rua te kaumā toru o Whirinārangi a te rātau, ka timata te whakaaturanga puti ki Takaparawa. Pea to Melbourne, te karere.